sudi ngaboy ta mulai acara amak nama lo nami ala kumpau nami nama ulau nami ibaga sasadarion imak ulau ada saum madua ni opung burun alu hondamak majol Muhammad tadi bata asa agiat yulon tadi baga sasadarion diramoti kita saluna dibadau akapar marasak kita beda mama mau lihat tema nama lo nami alu honda mama nama lo nami tu raja di dekat tubuh raja di bolu raja di hula-hula suang somoni nang akadu masakuta raja na tua-tua pamarenta bangula di huria suku pahuta asa dibuat ulau namion di bagasan tangyangna asa bandana dondekan sian nama mungkasa tuna kau cumpunan non benda banget maulah tema nama lo nami alu honda mama tusalu amat taraja suak suman inak tasawibada tardungu wima di amat taraja panuturi asa akhir di ulas sadarion top radena sidang manutur nuturi akak ulan nami di bagasa sadarion bedama nungani baik kobe nama lo nami godam alu asa manula dong akan nauli manula dong akan nanikkan asa manula akan panggabian manula perkorasa di habis saluhurna pinompar ni opung burun beda nama godam mulai malah tema nama lo nami asa beda mama kodorong sobai asa marsobah itu amat tadi bata asa anggian diurupi hami na ulau non jalani pasuk ulau non taruli hami akka dame taruli hami akka lasniroha taruli hami akka dusniroha di saluhut pinompar ni opumon beda mama kodang sobai sopai totok doh kami mangido tuamat tadi bata asakyan di pasahat kehabisan nak akka lihat pakko pangkabian lihat parkorasa alani nang mangalian mahami mangaliati opung buruon benda mama kodang liati tuduhan ya tuduhan
tunggu nanti dengan kesalahan kami terhadap kamu. Rasa lain merubah menerkam tunggu ada kesalahan kami minta maaf kami Tuhan rasa belum diterima. Ya, itu minta Pak, minta. Jadi Roma kami udah kami kabur sos kita tukolan tangan kami di mana mungkin kami kamu udah nang doa yang wakal Roma kami mana pak. Jadi dia mau ke Vietnam Roma itu so masa mendoa kita tokau luletol. Kita melihat di mana di kita akar raja nami rajaku di saat kami akar hela buru sok semuanya nak opung ima di perdu di opung na taholo yo opung bernando buru bajar naon tujuan dari yo akar ula rajaku pos orang kami laptu sada anak kita laptu dikat nama persoratan ditupak tuhan basuliaka na aparsita ditongani gulunta atau kau kata depan ati tungano kita berbariban Pita magondang. ala baru rupino para parira.
mau kami ibadah tentang yang muna akka kami gelek muna burung muna doa ke burung muna tujuan dari posrohan kami di tangan muna kerajaan kami gabe mana dari tangan kami si doa kapaparan kami terlumubi di hamu akka hula-hula nami ala si holo perohan kami disudi akka tangan muna posrohan kami marhidi akka tangan muna tujuan dari manumpak masih di rohani itu kata di tongan yang gulunta di leopat kita tonton damai nasihat Tuhan tay sibuk putih mahami akka burung muna akka raja nami dapat mengkodam na obat tu sih. Besudete ita roha studio nama kan ya amang nama lo nami ala ngasih kopi sude acara sen habis kulun namar hula-hula boru asa saat akan nauli saat akan adiknya habis anu pinopar di opungon hatan si tua-tua nama dok tinau wal tio minai tumangta tupang watan Pedamang ma si tio-tio nas padung ma tu hasahata. Sada motor. Ora. Jadi buah-buah tu itasan rukna ala masuk nama acara tu akan namar domat tubuh. Boru bere ibe bere. Doman tubuh karo markana doman sapadan jalan kebetulan ala angkikon adong dong anak nyupungon di gunung Temper di hamusan doman tubuh nabi nasi gunung Temper doman sahutan nabi boru bere nami sali para cara mahita namar doman tubuh amang dohon hamu inang Roma hamu tusok dihita subut Syanon mahita dohon akka boru nami, syanon mahita maradukun akka doman tubuta. Waltak bulan sen kacudutan matangari bacar sa timur
Kita ada sauduran dengan tutup. Au marga luman lau siapa sangka. Boto do pengalaman ini dan lain-lain dan udah. Sawotik do kita lupa. Sawotik sokna do sawotik makna deh. Mau unang do mereka karek pas unang dang tanah tabu tabuna. Jadi dua paras jadi anakku. Gabi apa? Anak do mata pindah. Oh, lama. Orang ini mana? Otak bulan saya kasih tutan. Matanya hari bicar saya timur. Hingga kita sauduran hingga mah kita bertutur. Hebat itu. Adong dobe nama baik kita nomor tubuh pinopar dan tuntas raja di pos-pos. Sawat nama baik kata di apar penekaningan. Di hamna keluarga besar Bangau Margana. Manang doa tubuh nami na di Sibulo rohami sian kereberok sian tiga linggal sian buta kelep sian gunung temper doa sa Sibul jumpa ni na salun nama doa tubuh muna padok tong dohami na dohot perhabot iroha di perbeting ni neon do bungo jadi pinginon namin di hamuna aka aparaku besa damar hamuna nang anongan kataruhan no do bungo na napasatukin ani gabi adong sibigil namin na hurang bagak ima panginon namin di hamuna jadi sawang kami tungat tuhumuna kalpanggaon ng pula-pula dok hamuna rodo kami anong dodiwong kami siluan nami sokong gati di andung nami aladohon kami na berhabot iroha di pagdukong ni Ongpungon sokong nakata di dua nama dok primin na poki balubal pasalong prima tutu top di isan pidopar di Ongpungon luju-luju mah pasabotan kapar saulian Hebat itu. Minister Batuan na perlingkungan Sigoro. Debatar nomor 2, Salung na Beda di Paroro. Hebat itu. Ibe hadaki jabayak ka dongak buka. Adong dobe. Aron na pinahil Bangkaon na sa pasado karo-karo. Apo ni Siluy, ano po yung pasahati kan? Kalau maksud itu sama nomor lagi. Asa maksiat itu sakita awal atau adong dobe sakita pinopar di naik pos-pos nanaing mandok hala. Aron na pinahil pas-pas. Masa bulan juntor. Orang rompin na. Oh. Jadi saya mengalusi mengamen sugi hamuate. Asa singkat waktu tak. Nuai kupasahan kami manguse turuman tubuh nami karo-karo berkana. Iya. Jadi berjolo sehari kami dongan muna dongan marpadan muna karo margana madokon tuhamuna suhu kolon bakal margana isiala Oh tijab. moding ni Ojo. orang belajar nata doka-dokon kami madokon tuhamuna naikon sadaya hamuna ipaninggal honi natututon songon sadaya songon dainyae unang dua songon daini tua sadok hami marpangiluan anang buhapi anon kodari sadok sadaya maro hamuna jadi molo hami karo margana akola gudang madohata songon upasan akan rokon bagitang menagate tubundal hasitulua sabdo hamu ari munagate hamuna sebut lupa kolmo margana molo hamuna marsi pololoa jadi makuling na giring-giring toho dia sabtu amat tade batana na mangiring-giring salud na mahita di pas-pasu Hebat itu. maliate ma ranan pena ranan tambahan tumpe songonon natang pasaktami itu hamuna amin natubuna karo margana alana hita termasuk atau dope masuk jadi taksudi dope karo margana
ini ilumane de pasatan las marhamuna majal Mola. soalnya bahasa kami boru bere di bebere di lupakan soalnya mahatan Ada kuda pinang-pinang yang guru. Bisa dah may tate, sini ate, puro bere-bere. Gabi. Jadi perpulungan sihir sini ate sini amati kami emkat sepuyang kami sini kami bas subule sadar di tanah kami orang tua bas mesti bernari ulah pangalaku bagi mate gua kayak dan ini jadi persoalan untuk harta ulah bagi kakek dan bagi persadari keler turang bagi korlin kamu korlin aku persadari turang enam persadari hari ini turang ngecek ulah bagi pengalaku menaus kakek lid persoalan bacaan bersama tangga din turang lenakku roh kerina din kakak kenal kerina maka persadari tengah kami marpun bas mesti benar bujur tambah Oh, berarti. Ya bujur pertolongan si Tuhan si tadi kami sembilan kami kalau wargana terus Marcel jadi bas Pak Seda kami akan ikut cedate bas klausul orang tua bagi kain andai singerana secara lebih tetap sadari di bas klausul orang tua telah bagi tidak orang tua tanah rumah jadi karena sedinata Bapak Ika rasanya dia udah situasinya tak lagi akan dimungkinkan ulah sanggup dulu merapat kami membantu berdasarkan gegeh dan seterapul sana arkitekkan situasi sini tahu bakal yang kali perberkat kami jenari tak lagi tertemani kami dengan itu macarenda minum maaf kami membantu sebab kali menggunakan kali membunuh sir kerjai kena berat kami betulkah kali membunuh jadi merapat kami membantu dibatasi masuk jana lindai koi pempulung tanda kinir sadani bas hutan tanah ini sada buku deh kirina sada buku jadi bagai peman bantan kirina anak kuta gunung stember lindai koi sikap dan buku tai bas bapak leksi ras sedina kami bapak naik jadi tak sampai kita selengah namakan pertanyaan sebaci si jumpai sedina kami bapak leksi jadi sekali paksa naik dari serahkan kami makan sebab terdengar dari kadang-kadang yang keluarga atas si lengah selibas paksa dia maka lengah mungkin kadang-kadang terserahkan kami sekali paksa naik serahkan kami makan bagi pesa dan nari secara gereja kita kan betul kamu salah satu pengurus gereja dia punya gereja kari yang serahkan kami kari iman Bandung selibas paksa arah kami pas wari-wari berbeda terus tutusna kami peribatan gereja bujur turut berduka cita, turut berceda hati kami, bebas kelausan orang tua entah PKK, Opung Marcelenda, dai peko belala dibagi kendunaku, pedah-pedah nasihat, bebas keluarga Krina, dari koi katakan bahwa sadar itu ibas kelausan orang tua Teda tapi Opung Marcel adir sadar itu Krina anak-anak orang tua Teda kai pelang tahan pasti lid tanggung jawab ibas kelausan orang tua Teda terlebih-lebih mankam anak kami Bapak Marcel ijenda kami ngatakan muncul man Bandung ibas udangan teman kami kami itu juga kami ranah kami eda arah kami makanang kami reh ujenda dia aku emang kena bersadar itu ras seninandu ras turangdu ibas kelausan orang tua eda ulah kari lu kencalaus kari
Jadi agenda KP kami reh arah gereja Narinaku terus BGP Bapak Orlin, Bapak Marcel, MK GBKP Rumpun Stemper turut berduka cita ibas kelausan orang tua tenda. Jadi EDAP ibabang kami diakoni, kami sebagai kadin diakoni GBKP Rumpun Stemper ibabang kami kari diakoni ibas Gunung Stemper Nari. Dalam enda makanan lid diakoni enda MK anggaran tahpe hasil arah kita ngawan perpulungan GBKP Stemper. Ibas sita wena pekaren aku enda Yas Maroham ya Bapak Marcel ikhlas asakate karena aku enda ngeca baci dengan si mereka di basnya koneda enam cakap kami manmadu krinakan keluarga lumarkana tapi markana Tuhan tetap masuk kami di bas kelausan orang tua tenda bujuk Musim nami, ada dua simpul satu hanya tempat itu kedua tubuh nami, lapas satu seluruh nami nami itu asuton, baik ma godangna ala dairi.
inang saluhuna tuingan anu nabi dohon bomos dohang martangyan ku amat tadi bata asa anggian mani bata nama anak mo tidak dohon totibuna dinamula hamusian boguni alaman huta sepul karon sehat hamu mulak sak taon sehat hamu saluhuna sahat juga bagas tegan umat sahala alai si dohon nabi tu hamu raja di depan tubuh nabi raja di bolu suam somoni manang depan tubuh nabi karon mergana dohon depan sabada di sikota terdumbu bimani hamu amak inang doman tubuh nabi doman sahutan angin namion dohon rumbun gereja GBKB nasian gunung Sitepter unang Victor ulang hamu anon ama anon antara jam 1 jam 2 jolo marsi panganan mahita anon asam ulang hamu amak inang marsi panganan umum mahita anon tung songoni pe haga modana na boy terpasah habis yang habis bolong markalung bakal las barohamuna asa somon hata di si dua mah si doholong disebut akana pinatupan di tangamuna dalam muna mangulupi habis bolong markalung bakal asa bagak mana-mana halto na niagatan ni Robian bisa luhut akka tumpak na pinasahan muna horas mahami suhun bolong nama calon lamar tabatan bama pasuk-pasuna dihamu dengan tubuh nabi nama kalian butima aduh seberata setitio mate amang nama lomo asasahan akan naulisan akan adenggan dihabisan hukna angka nama lobat tubuh bedamang didok serta bijolong dah ala hubere kate unang rujuk ano manak na uhapi sisiyo anak bataki anong tupat sa parang nanay sa pasaraton natin tuhamu molog biasana agis kamu mana cara roha mingana na debili alay nang sa may isido niyan pasaraton natin jabat asa unang rujuk ano jolo tapa pasatami macam parang mate asa nang rujuk tate buat pangu yamu pandai jumut campar pusok ya napan jolo turongan tubuh nami majo na anong na dihutaw molo na dihutaw madawak sa panera sa matanya di jungtoran do si kamping dah sudah mahita na naison sa dajak bar mahita dah ya buat panguso ya onma cabar dihina akan amar dengan tubuh dohon akan amar hamaraki saya kita sudah mencalon pinok pernepunta si raja dan kosmos oke baru saat mamuse tu cabar di dengan tubuh nabi karo berkana karo berkana pemalik mamujo lain mamorang karo markana nadi hutau jain naroha asasahan na unisahan nading gan si tiu na mate amang parmusik nami asasahan sa na unisahan nading gan di ulaw nami at panamarapat tubuh dia pala sa daryo didok si tua di tahun wal tiu pinay pangmuatan badamang si tiu las paduma tu kasahata namanya hukma muse majaha jujur molu riwayat hidup ya akadaman doon dainan lo kasamuta suang sumoni karon komputasian di sanawal asa di Jawa hari maju jujur molu di opung nami nata olong yang kursus jujur molu opung Fernando Guru Banjarnahor yang bani kepada Iba Alfarat Berkau opung Fernando yung magorang pamarami ang mga lakon raja o si Jabat sa Putahindang iba sa Pinatuan Majo di baba namin yun omak namin yun todo anak juga magawan sana magoro alay sa kami
tinggal masalah ima opung loisa rumah gaul narinan tak sedia lelek marujung orma omak nami kursi jabat Dumi mangalak orma kursi pepanami rahian jumur di raja bodu bancar nahor siap persimpulan dulu sanggup di bahasa satuan anak kona tolong bawa opak bodu jadi anak kona omak nami menunggu masalah anak tinggal dua bawa opak bodu ya anak pun ini on siap tangan mengalap bodu nama bodu bidaya bodu sitoha siap duta napa sondel di bahasa wadi anak siap tangan dua anak 5 bodu dua anak nomor 2 ima siluhun lumban kau mengalap bodu bidaya bodu terikat siap gunung stempel di bahasa Tuhan tama yang pun nasinya sada bawa dulu ima bodu dainam on siap nomor 7 si martul bangkal mengalap bodu dilaja bodu pangkabean Campedan. Jadi buat kita salun natar rubo bimani hamu ula-ula nami ates sinung baca jujur bodu mangarani mahamu ula-ula nami si baes sabu baca lahor si jabat. Di bahasa Tuhan tama ilakon na siya ima sada bawa 2 bodu. Ia bodu di daerah on sakakan 5 sinistari bodu lumbanggaw marhamudian tu anak ni amang boru nami markapapahan di bahasa Tuhan 5 opak boru ia boru nomor 2 sepianna boru lumbanggaw marhamudian tu anak ni amang boru nami anak Jawa siap buta Surabaya di bahasa Tuhan sada boru iboru nomor 7 Tio boru lumbanggaw Marmulia patu anak yang mengurangi mereka berjajan siang buta paromil di bahasa Tuhan Pak sada bawa ia baru sudah merobat uli burung bangkam marmulia patu anak yang mengurangi mereka silakan siang buta lakan di bahasa Tuhan Pak sada baru ia pohon di nengon sakalan imat Fernando Bangkau mengalak burung raja boru orang Seputar Jakarta di bahasa Tuhan Pak Tolu ia pohon kursi nomor 2 mengalak boru di raja kursi seputar teruduk di bahasa Tuhan Pak sada boru ia pohon kursi kanan di daerah Omma Lopian yang mengawal bermulia matu anak yang mengurunami marga Hasibuan siap Putra Jakarta alai semua 5 pakatan dituhani kemudian dia pergi nomor nami di oman anak nami dia berju mengurunami marga Hasibuan ini merju mulu jalan adong tubuh nasi darah ia pohon nomor 2 Ebi Bangkal merhamulian tu anak yang mengurunami marga Sidalahi siang 30 rintang di bahasa Tuhan tema sada bawa sada boru alai somali maju mengatur buata di bawah bumi inak nabi Sidalahi bunga merejuk mulu ia pohon nomor 7 Lestari Bangkal bermulia untuk anak amang guru nami marga Sitijab siang kita kelek di bahasa Tuhan mak sada bawa ia pohon nomor 4 ladiba lumban kau bermulia untuk anak yang amang guru nami marga Sipolon seduta ujung parira di bahasa Tuhan mak tolu ia pohon nomor 5 Imanela lumban kau bermulia untuk anak yang amang guru nami
sakal si Manindo di bahasa dua ma sada bawa dulu Bumuma sudah torok di pinopan lidahina anak lima tak bermain tolu baru lima tak berhera obat bahu pusian anak seplopan bahu pusian baru pitu ini seplopan Bumuma sudah torok di pinopan lidahina Nabi Umma 52 hari Imam muncul di Babanagi oleh adik Pinagoto ita sakun natarlumo mimati hamula larami Siga sabun bancar lahor si jabat asal ngarani hamu tulang habis bancar justru bolu acara nama asaroha mimano dapat muna tidak benar suang somoni mulo adok singir di inang nanyo dina sokoto hami totongdo rade hami dapat muna jadi ubang hami saat kita masih duluran nautu para diana persentok kinani dihamuna aha angin ulang kol hita boru bere do pengasahuda marna tapak mahita saat tu napasi bulu sokoni mahata sananya sudut mau lihat masuk mahita tu acara naselanjutnya hujoh kami ma tuamu hula nami sibai sabu bancar lahor sijabat asaroha tulang asahutomu kami radih dengan orang sana Bihita hula bajar nahor sadahutna suang somoni malo doho masal nami sijabat doho tulang nami padiana kisah masuk mahita tulang sanom makar masuk tahadar naon Kotoy panong ngomong nah mau dijodoh bajar sijabat Oras madi aku sabut tulang nami Oras masuk mahita si bajar dan tukara
Isororo hami kamangoro. Mabuan siwanong nami. Mangilumahan stop na kurus sa santanjo. Gabi tulak nami. Ima huti-huti ini akan tulak nami. Amang pandai nami. Oh, ada orang satu sih sama itu tuh sebenarnya nami. Si Jawa akan asli bahasa top kita. Jadi mula tema di rumah sadar warga Banjarnagor terlalu bini yang masuk lubang kalbate. Moro anak kotulang atas warga sejabat. Gabi tulak nami. Jadi semua di mana nami sama warga sejabat don warga sejabat don Banjar asa dihatahon apar sidon namion imana lo sebelum nami imaira uti nami maradupok kamu marga lobaga dan ditema apra. Amang pandai nami. Di pasar atas siwanong nami amang berkot. Amang guru nami. Baik majo godang nana lebar tu. Ya, Mangarade, si Caka Boras.
Ibe, di sana kita sedang Sabanjo, hada perboros pirta, nakkan sejabat, jadi apa? Baru, kenapa bro? Saya dapat tubuh sebaik tutup batang. Saya dapat, bau dia itu pak. Atau kalau sani terlanjut acara terima pasatan atau apara sedilinan arah sebelum sangkut iman tinggi pada pasahat top taringot akapan izin di pasu-pasu berada pun pergeleon. Jadi mulai aja di dokter tubuh nabi yang kita ada di tahun. Jadi apa orang lagi dibuka satikom dibuat kami dong perbudi golong nabi tu aku na sembuh na pergi dengan nabi ima di aka ulus rabu apa baru Gawe tulang. lepas solat na yang baru dah Allah tulang. tiga kedua jauh-jauh muna ima di dapat kita ikut tidak berpedulang yang mampu nabi rodo habi hula-hula muna nasi dulu sapu di masih baik hula sapu nakaning ebe nama lundu dohon perbebir bunga bagi tahun hahagi nami nak adong di betul tabadi amang baru Gawe tulang. kami tuhabuna pergi lewat nami adong tu dibuat natulangmu ala kebetulan nak tulang mon aka si paling kadulus doon pertolong doon jadi dipatupahami doon kodang na amang boro 10 pitu lepar pak Gawe tulang. jadi asa huwari ala takas doon amang boro kuhu motohami pergi lewat nami nasa dia kodang na Allah tulang. Allah. boype hami pangwarhon Gawe tulang. asa takas atau hutan dahami perken dengan nabi yang baru lagi jadi emang baru na perjolo ulus perjolo nojo hata horongku ulus isa pembitu baru benno asa ulah ta hape hanam baru lagi Oh, gawe tulang. Gawe. na perjolo ya nakon ni baru nabi on tolu Gawe. sa nabi man nasida Allah. buruni na baru nabi on obat sa nabi man nasida Gawe tulang. Gawe. Moro hata juluso sahali makakawan na makapen pasok-pasok tu akak gendeng na makay moro jadi open yang muna permusik nami asal pasahatan ya peok kami ulusok tu pergendeng nami beda nama jo musik na hubar tu si las dilihat tu pas dilihat tu Ya, kembali ke tempat. Terus sama saya tulang. jadi romo muse pahompu boru pahompu anak sian anak kanik sada atau pada saat kami nyon mulo soto kepergelawan kami ono beda mama musik na ubar sih basta dito
di sini ya. Baru selanjutnya atau kamu se tu namar hamaraki. Ini dulu so. Pada mama musik aku produksi. Jadi emang baru Gawe itulah. ada orang soho pasahan ulus tuh persaudi amang baru nabi Allah. Ono tulah. Amang baru olah ni nama jom ulus nabu terpatu pahami alai atik poha adong lakal kesada mana adong do penawuran nang sulusun nabi. Boleh natulang murani dua amang baru. Gawe itulah gawe. Kalau nihilala rohanami akkahami akka perkelimong muna ditarik ulus nam pinasan muna nung sikop be molo hidalahan itulah songoni mak. Jadi malah lima amang baru. Tu persawa ini rohaku ba persausa kita di Bapak Sato. Ya. Gawe itulah gawe. Mulai hati juga mulai hati. Gawe itulah gawe. Pak nama musiknya Pak. Mas Joget Joget Show. Bolo kami hula-hula muna marhamaraki do berbere marhabi bere rosian do sakul suang-suangani nang dison hami tubuh marhamaraki hami membuat mulu solok do amporo inna rohanami Solo habis ini pengulian cocok di Solo Borku. Saya dapat kami masa atau Solo. Jadi event haha Raja Doli pakai jono tidak sama tulangkap. Mau lihat yang mana di waktu bulan Sabun. Saya diberi puri mana juga ada. Mereka bertikin. Pasal time masih bertikin oposisi dos dan sejarah. Jadi bulan lima rumah sadala nang marga Banjar Naor kita marga Sejabat mulu atakon lan tulam katani marga Jabat dot nama kata onon marga Tabat. Jadi dihamu marga dengan nami marga Lubangkam kami tulang di urusan kami ima urusan tulang marga Sejabat nabar jolo tunat tulang silobi tidak mau sinatulang, isi mana tulang? Isi mana tulang? Dung tape onan taliat tersahadi, onong mardalan pertama. Natulang silobi pertama, maju, kamu nadu. Tubar dengan nami, badama mana obar tusi, lihat tersahadi.
damang nama nahon bartasi. Lihat tosadi. Hula-hula si bersabut sadara ni domat tebunami Banjar siat marga sejabat. Oleh agama. Jadi mas macam saya cerita Banjar Nahor sebagai itu barang. So kita. Nah, di mana? Oke, Pak. Jadi dalam senada kita sudah kopar kita sudah Banjar Nahor. Oke. Kau siap ya sudah? Siap. Rasa? Siap sudah? Kau siap sudah? Jadi mana tengah kaum baru Doto saluna rapor nami berenami saluna Gawe tulak gawe. kalau hamido di pertuan di naporo radido hamido so hula-hula tokom mai tutup mata Allah tulak. alai bukoto hamido dia ya keadaan nabi dukana kuntala berjoloi tarimot di haronan di pertua di naporo alai sokoni mahrat kina di seluruh tanah dari toko raja Allah ya oras pil don akka ebe nomor bucidor nangel to kiamat to pirma buki baul-baul mapatol pirma to di saluna jalan julu mana patapot batu si mati ya ka mana berde kiamat to barludu mapagabean barludu maparasan lubowi ma dipinok perningon daboron molo beyak kalaku nasodok tuan anak kiamat tuan anak molo be nasodok tuan guru akiamba masite di pertu di laboron dari nabi hutop tuan anak mana semarana tuan guru mana semarana ba si pangeran nang lahir kita yang kami sama dewata kos neroh haramet tok bisa lune tapi yang nami tapi yang muna tuan adalah bentuk penari luan jalan jumpa do dari luluan soalnya mah parbanyak kadang tanah takut pada marjeli ada udah hukum pahami sangat mulus ima irakon mulus ni badan bola mulus ni todi di mana ima adat nai kepada pahami mai kopar tujuan ima siat hula-hula warna tulang sentuh be mau lihat deh jadi naroha dos maroha pidu ma pilok warna pidu bisa kontroversi sekarang sudah nomor 2 sudah betul sudah nomor 4 baru bagi pidu 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 berbaris pidu dil pidu oke jadi yang musik asal umasan kami itu ulus nami tu pada kelengan nami baik kita hobar si musik ulos sebuah no Iya, maju. Masuk.
Sada mapartobat to mangorok kunahinan na marawat orang-orang. Double up ya. Jadi lanjutnya saya mau panuturi di budaya Angkor. Oh, gabi tu. Pagidon namin di Angkor untuk teknik nama unsur batuan. Asa tu kiat na dong panuturi budaya Angkor naman. Molto sa di atas sa utik ko terlalu namin kito Angkor naman. Tas maro. Wala itu. Bahay naman musik din sa parti. Jadi sonima dihita nakaring mardogat tubuh. Dihita mardogat tubuh nakaring nara sian rombongan ni mulai sa sibet sabut. Oh, tubuh natulang betul deh. Tubuh natulang. Jadi hita natulang nakaring. Bawa natulang terus dirohot tanam dari dulu doang buru hama beban kanyanan. Gabi tu lah. Itu baru dulu kita tak berani hari bisa langsung lah balik kita. Masuk usai kita sebulan hari Bazarnaho. Mengarah di alam boru. Tapi jo bulan ni. Dihita boru, parhobas. Ala nasidungo marsipanganon nama. Asa tabay persiapan. Toy. Songone ma panirosin na tutua mulai ate ma. Tompo masih dulu alam boru sebulan hari. Mengarah di mana? Ya, tempat harga tiket TV bodoh. Baik, musik. Wah kira-kira sebaik sabut ma, sebaik tutup batang ma, bona tulang ma, bona nyari ma. Jadi sehari masuk ma akan nomor ulo solong sian naupati ya teh. Oke mantap. Isi ma baca dong. Hatu ma macana meminta dah. Tu isi ma masalah. Ini inang muda, opung lulu. Lalu sekarang baru nanti. Oh, isok mau inang muda mencalon ulos kolong sian. Oh, musim nami. Dinang pasal ulos kolong nama kami itu berendayo. Bapak kondang anak membantu sih.
Jadi nasida kapaparan ni naboruki nek pasatan holo tuaka aki dan lakai botono. Sahulian jodoh nasida waktu naboru. Oh, karigan namin mo natin. Allah. Oh, gabi. Jadi ipe di hakuna paparan naboruku. Upasan mami ko tu leko. Jadi parjolo mana temari kata mana temari dotong nang kita sadar. Di hamu aparanan suang-suang doa kayo doa. Di son jok kami takas to rebo hamu nang rebo hamu kan so tahu balai hamu perang. Dulu mau mata parparigan. Aw matu nyo mata sakana. Om matu nyo mata sa nomor 2. Hamu matu nyo mata sa nomor 3. Ima o mata na sarmador na bara-bara sa tukyo. Naurok ni siapa lah, kalau gua beri aku lagi. Mungkin seolah-olah nak bersendak kita. Awak kalau nak kita dah jangan umur kita. Buat sesuatu ni. Molarok udah ditoba, nak karuham. Orang yang donar. Molarok udah disontak membawa Tuhan. Sebelum saya doa Tuhan tak. Maruf masalah orang besar kau. Nak kaya dari kamu jauh Tuhan. Marhigai mapara botamu kaido tuari naman yudo dibuni ni mamatao marsi pasaoran keluarga mahita songani mapara soroman jadi bagasa tikyo di berdua nyo matao molto songo dia bela wakar pati bahani akapara songona manguru bisa waktu las maruhani badan buli maruhani kami Songoni majus doon namin tahu berapa namin doon untuk namin saling naujim. Upasataw na ito ang guru namin, ang kanaporo namin, guru Bajar. Mau lihat tema di hamu hula-hula namin nang pasahat pertikian di hami buru beri do demo tung penaking songon na barjola mamuda namin na rosa natang diay sido hatana mahita tema muda. Jadi songon ima di hamuna sa tabiate tulak kudonya alay sonari jom-jomao siap buru beri di baca. Jadi songoni ma di hamuna suhu bolon di sonrodo hami panghutun duduran ni hula-hula nami bacar nahor di sojong-jong do hami buru beri dohon ibe bere ni toga marbun suang songoni dohon buru beri ibe bere karang mergana dohon doga sapadan di son rodo hami pataridahan di habon ni rohamuna nandoh hami marhabon ni roha di salani di tikyon dohon nami ma sauting hatatu saluhuna akahuna nami monotumpe di pertuan ni inangon nong jumulu borhan mana niko kita napos dorohan nami berhiti tangian nami tujuloan ni arion di leutu hama di gamuna ahi pasok tarlemubi akatiumnya kapacarian songsoni penang dihami salungna akaburu bere do bere nami tuk songono penang dabuin dapat pasar nami dohonan nami ma saya cimo songo sila toki mo songo gula boy pakamuna dalam nami mengurupi di adat pertuan di dopungon asal songon hatas itu tua dohonan nami asal sititi mini segopa gulang-gulang pengarah tuk sumonopi dalam nami mengurupi hamuna asu itu bolong marga lubang kau Tuhan ne batama namang kohi pasu-pasuna hebat itu asa topan di simalungu persobaran di simamon salku masa kita salung nak kalungu jala hatot maroha kasilas ni roha hebat asa eme di sita batua do parlinggoman di kinamoko amat tade batana nomor 2 saluhut nama hitam di parhorot songoni mahata sing kami ati tungadong nalawa manabai di hamuna saluna kaparibaku pasantai pertikian
Neng pasatu silo nami mahami ima buru bere ni hula nami. Baik kamu makodang mau partu sih. Songonima acara siang kami saluhun naburu bere do debe bere ni hula nami bacar nahor do sapada sonar bebo pasata partikan di hamuna hula nami bacar nahor. Uduti matulak, uduti. Oh, itu son. Jadi songonima akan buru sekam. Jadi kita akan ini merawat tubuh sok kita musana. Astana juton masyarakat. Jala bilas norohan nami adong do dihutu tina tulang nakingan ima nomor ludu asamar ludu ma tujulan darion panggabean panhorasan dihami saduhuna pinokparni da opungon do akapar pir asapir men napok bahul pasalongan pir batot dinami saduhuna lucu-lucu manang akapasamotan jala namami kusi manang tulang do hamu tulang nami nung matung kurang pe akahatan uli hatana denggan namardongan akapoda nadi baik kamu marhidi akatang yang kuna tu amat tadi bata saya di pasal tua mai tu kami saduhuna akan nabi nufus ni tot di bunono mancalo mabadan mancalo matot di nami asa angget tu jalon nadion daruli las ni roha kami marhidi hite tang yang ni hamu saduhuna tulang nami doh tulang nami las magihun manguse di batu pahamunau dalam pasahaton makapas-pasan tu kami ibang ulos na gajang asa gajang barita gabi gajang barita horas bigi umuna tujulan narion sian kami saluhun na akapi nabi nufus di todemuna ulos itu rabu marhite tangang muna tu amat tadi
bata jalan mama sama amat tadi bata lam tutorok nama pinong pernami tujuh luar darion ulos na apa dum di pasar tamu ulus nabi nasakuna tuhamin akan nabi nupus ni todin muna on lam tu hafal nama pas-pas amat pernik bahasa calon nabi tujuh luar darion saduhun hami pinong pernik opung boruon langsung di mana hamu saduhun na akabariban nabi palawati gudang mani hamu gudang pepang itu hamu bariban nabi terdama kita pariban sisada arsak sisada lasni roha di son kami numani bagasan arsak jala di bagasan lumun di roha jala gudang nalau sikit kirono nami dihibur hamudo kami pariban jala di patu pahamudo nanasak tolak ni gogomuna dalam muna lalahu mangu rupi hami sikat di sadhun akasi bayaran di tangan muna merhiti-hiti akan adula di tangan muna amat tadi batama menampai pasu-pasu di hamu lam tutambana magabe di hamana sidadokan di hamu gabe adula di tangan di hutan pinang di belian sinur paat papahapanan las tuhimas nama hamu saduhunna tujuan daron asa sokol hata di situa-tua masih dohono di saduhun akan yang penasaran muna tuhami tulang terbunuh mah hata nuli hata nadinggan akta pasu-pasu dohon tangyang hata di nama Tuhan nama dok aik maculak-culak sen batu culak-culak naidinan kita-kitabu sudah hata nuli hata nadinggan nama dok pasu-pasu berhiti tangyang muna tuaman tadi bata huap tuhami memang tonga di jabu jadi nama yung manusia tulang adorak so tajalo si dio mana na sama dia di holong mirohamuna Tuhan sebut akan nabi nukus ni todemuna sangat dohamu tulang jaga sangat dohamu tulang aladi tung sama dia sobani adat sobani uhum natar pati pahami dinarohan ada foto kamu manu pahamu unang alani godang natulang di akhir kamu alani otik naga betin jalok kamu sama dia pinamu tanpa pahami lama foto kamu manu pagi doang nami familikan nami Tuhan tulang nami doang tulang unang manarita top di muna unang manarita pada muna alani asa pangarani mahamulan tulang atau kamu persok nami asa rohami manompa jadi nama tu julu manita so dah sudah borhan amang nama lo nami ala nenek borhan nama hami lawan nompa hulu nami benda mama gondang lang partusi agak kirang-kirang mamlek agak melek
dohot si jaga bacar nahor dohot si jaga si cada calon yang kamu tulang dah ya calo lihat kamu mon sada jalo om macam pergi kamu tulang nabi si baik tutup batang pasahan on macam pergi kamu tulang nabi bona tulang on macam pergi kamu bona ni hari nabi bacar nahor Ya dari doa kami Tuhan, untuk sangat untuk kami direkam. Rohamu untuk kami menebut kami, mana berbang. Hari dan bulu rohamu nak tanam masuk. Roh untuk kamu membekam, marmari dan tangan roh kami. Ngai bagi doa lagi yang berdiri nah lagi. Takas dia buruk tenakan. Untuk semua ni berbuat roh kami tendang untuk anak raja. Si bodoh ada, si bodoh. Dorong nama untuk nomor 2 debata. Asa Arya nomor dia kata di dulu ya harus betul kan macam sobaguna juga dia betul dia mau masuk matu tu suang semua ni mana kan kamu baru bertemu ima jujur soal percobaan Tuhan ima jujur nama saudara asal saudara betul tubuh ima pun sudah si benih bulu betul sepanjang kau ini asal orang lain betul Tuhan mana boleh betul segala betul dari mana sih paham pun asal orang lain nanti nopo bentuk baru masih. Walau soal terjalahan percobaan kita membuat tulas marohan kami. Walau soal ini dari yang moroh atas wajib pengamatan kami ada. Muna las marohan tasadu. Mau lihat? Mau lihat? Bah. Oh, tadi kan sudah beri. Toh, on upasaha langsung terperasa. Malah tadi kahakin nabi soal apa baru? Kami itulah sesuai dengan Raja Tanah Budaya. Memang bolo nanakot nalahon nakot tujuan. Gabi di bagasan hati koma nalahon ke ulah-ulah tak angkor. Gabi macam horas. Betul berkat itu tu bisa kucing napuru nabion kuberan kami patar iso ya napuru nabion nagabi doon di paguglaw di pagugkaw akabang baru do diliku sa nawujui sana doa hutan tau disebut karoko kuberan ko uju poso yon ang borok ko na hinanohon ng borok ko Pagula do papang kado. Adong do hormonion tiga-tiga auga. Adong do tanonion tiga-tiga empat bulan dihamil. Bulan dison di teh dok kodo. Pagkudo. Sole nang pasnyon huberek do bertiga-tiga karipak. Alay do. Amang bobo lekku. Dung batuy ma au pagabere perkili takas do mereka mana na hibas pena puru namion mereka do na hurang sehat pena puru namion mereka do duk betua imana duk suko imana berdada mereka iya na pinukani na porko na ujuni na hubereng ini hipeni tutu huberhatutu waga bilang mo bedi mereka putu kotine mungkin di na persaitan na porko marai alani na boruwe suwerin na dan na bola kay piti pakyahong kamunay si tulu ga na rahay humireng horboy naik dunya jalan po ng kumpalan dua auga to hapunay masinang kanik si pito haring pangi naik do jalan po ng to hapunay ng kumpalan dua karimpak songoni do taloy alay songoni humireng songoni ya tenek alani yang boru gawe tulang doh dili kusalun tung nang sumon dia pipangilan sadok taro nak kaningani horbo nak kaningani domas nak kaningani pasah tamu napinukan nyon naporongkon satu kelas rohanami las nang do pertodion yang muna perkilo
Soalnya betul lah sila orang tua aku nak. Bau ke korhat. Iya, Korhat tamu itu. Korhat tamu lain nami di nak konai korhat tamu. Rapak kamu mani pas hatu tu ulah tak. Sudi doh angkat gotong ki doh nyon tina doh modana purna pos rohan nasana adong dihani nasa tulak nami so nang kepinot do piaron naku ya purna itu dah malati iso lima masuk tu semono nyapa terlangsung dalam buruk jolo pasal kian di tuan sejabat itu sejabat soal itu asal. Oh itu? Oh kebetulan. Oh itu? Oh masih dua roh apa itu? Udu timah tulang, molorong bobe. Jadi, orang berzon mak itu hamuna, nunggu kami di penjuru hamuna, tapi nunggu dari baru namo, atau orang baru, di dalam wali puli, dulu tadi kita tikyo, di dalam pasal tadi nak kadi nak tulus ngejar, soalnya di pasal tamuna, doho, tapi nunggu dari baru namo, doho nak itu orang baru, hatta pas masui. Gejang yang di rumah, kemanjangan yang sombong. Gejang umurnya na porong kunung betul. Tihamuna seluruh na paparani na porong kon. Kemanjangan mak umur muna. Matutu. Bintang mana nulis, opun na surap dalam itu batuan. Di pudian na porong kon. Tuh bubadi hamuna seluruh na anak riris. Boru toko jalan dengan pun namanya tok saat masa rupa Tuhan. Matutu. Saat di solo sahabat bertian di keras. Nunga saat tahu lau seluruh ulau tersebut tahu ni naburu nabio. Tulele nama kita bangun lawan ulah baru. Sampai teman kalian jelas saat mana tu parhorasa. Matutu. Jadi kalau baru di nama jalan sedih saat teman yang baru. Iya. Ido. Ngarak kesomonon Santabi majo. Ngarak kesomonon Tulang dope tulang. On sepisapu juga kan. Imam. Jadi sahari buat satu kon. Jadi somonon matulang dah. Nang nama ngajarya. Nama si pengotan deh dan nyiapkan aku ulang. Nyiapkan aku ulang. Molo patakot kamu kami tu. Patakot kami tu tongan ibagas. Kamu mana calon piso-piso. Alay sesuai ada tuh prosedur. Di nama calon piso-piso kamu. Manang nabo hape raja nami. Ikon piring muna do. Tuha haduri muna. Si baik itu bata. Nah tapi. Tang boy halak menuntut. Molong masih utang nabi dari nasalku. Alay kotok lo baca garong muna. Nekong pasahatan nabi. Sorry man. Iya, kan bicara orang sekolah tak mau boru. Ayah nak kikol dengan itu dia boru. Asal motor teknik nak ulau ni diso. Gabe. Anak kira mau beri seorang nama akal boru. Ido. Asal ulau kepilihkan ini asal ajaran pun ada salah mau mengajar ya. Tapi ulau. Gabe tu. Asal motor teknik diso. Jadi itu yang boru. Wah, tu rajai sifat itu batal apa satu kumi kau. Allah. Asal ni mah haha. Ya, satu orang gitu. Aku dison haha aku lagi. Jalo ni honi moma. Fasaha apa sekarang mereka dalam tubuh. Gabi ba kita sepana buru nyon tu nak buru ton. Separuh kamu nama calon tulang dah. Terus dola sepana yang kembang pas marah. Uwe terang.
menyiar di betul kata ini orang kebaik mak kami saya ada tempat kos ada mak terus ada tempat teman ya terpas ada oke baik baik 3 juta terkas patok ayo kau sekarang orang itu lejo 20 itu ayo 20 habis dia untuk orang dari sini kalau ini benar lejo 20 termain 20 kaki keselon ayo di sini dengan dia nomor pembahun ini sorobi hari itu lejo 20 oke tiga itu boru tiga boru itu saya ada mah pertobat mehamu iya pertobat saya ada mah dia betul boru bere bener nah oke lihat oke barang ini saja dua itu di laptop Tong masuk orang dengan isu semesta putih. Oke, Bapak dua di laptop. Tuna buka huda, pamareka, pemuda di huria. Ya, tuna dua. Allah. Masa hadir na dua. Oke. Buka huda. Barus. Jalhamu. Asa saat nauni saat nani kasih video na maratulang ate. Gawe horas. Amang permusin ini alam musim gulo pekerjaan nama. Asa balige buta dolok nama Cio. Hinalan buta bukan tabat. Bagaimana si Cio udah sepadu untuk hasana. Andam dihina nama orang yang belajar tahun di sana itu bagi saya gambar dah, dapat tidak bagi ada jual saya mau semangat dah, malah deh. Besar lubang kaur, marpo habai nama hamate. Jadi si dokter nami tuhamuna keluarga, nanti tinggal honi, na dua na taholong yon, adong hatan nama dua nama dokon, mulaulaw na somanon, di budian na do berengon. Jadi pos rohanami tuhamuna keluarga yang nakon dina tuon ba dos rohamuna teh imasi pesan nabi tuhamuna dos rohamuna tudus rohamuna iman ina pamarahaton na tuon na taholong yon teh jadi dison adok do upabumuhami somon nadohon tami tu berduka cita nilai nami semua serdohok ala inang unang mereka musian nilai nate ampolok neman emberek kamu mulai sina unang pala berek kamu ate lasmaro hamuna otik susah dia pindah boy terpaksa tami songon hati nama dua manakon nami sititi masih kopa kolang pangarahuna otik susah dia na boy terpaksa tami narohon tami turun berduka cita bahasa itu hatta mana manggohi pasu-pasuna mola tu songon ipi hatta nami atakon hatta tebah di tebedoman erok dobe. Kita tulang robot kebetulan nakikat do hitam masuknya. Alay di holor tatu geleng tabajar ala torok nasida kita dia pertikian. Nuaing sama di tulang robot. Padiangan do sinaga. Asa desok kita meratapak terlumomi mah. Di hamuna boru nami. Asa pator pamu unduran nami kena boru. Songoni majo panggoraur siak kami mereka padiangan. Maradapun kita nama dokat tubuh doh marada pemboru. Pertikano sama panggoraun tu dolan dengan kami saudara marga sinaga. Alabun nama kami manomu tulang kami beda magodang panomu ni. Tomu kamu.
Sokonima teh si jabat sok sonena lubang gaul teh di bagasan pertekenon rodo hame tulang muna manang pe tulang rodo muna ima songona pasahatur pasu-pasu diperdua di iboto nami manang ibebere namion ima na dua-dua munon akamang guru na berju habis lah di benak ingat huti-huti dia kena tulangmu ditaringot dia ke boraspir asa dahona nami mesok kata nama tua asa bir memboki bahul-bahul apa salongan bir ma tadi ni amun salu namar galupang gaul jomo-jomo ma nakaka pangomoan emma tutu songone ma dia ka pakatan tamang baru kita banyak ke pasu-pasu siap kami akka hula-hula muna ima taringot ulus serba di bekas seperti kenon pas haton nami mai Tuhan muna asang giat asiron Tuhan meminta dia saluhna kata yang muna tujulun dia rion asa saluhna kamu dapotan ka panggawian dapotan doa kasinas di roha gajang ni umur do haipason binasahan di bata Tuhanmu diakka puden yaron ang berda berju gabi tulang anggo haminya urang malu do hami anggo dengar bagi-bagion umpalo do kami bertempat-tempat berkali-kali alai di desne rohata dina bundari dina bertonggo raja kita ima taringa ulus serbang nabu terpesatan erpok kamuna godamna tulu mahampuru Allah tulah indara nami buti meka mampuru indara usah dipesat tamen nok kata kepasu-pasui perjulu majora ulus serbangi na tulu pesat tabi bareng kamu abang boru nami bareng kau indara nami yang boru kamu amang aturhun dia kaparnya tu dia mah pesatan nami perjulu gabe matulah sada persakoman maun tu anak ni opngon sada manusia persakoman tu boru ni opngon sada maun tu pahau pupang kuara songoni mara tulang nami mah ulus perhitian di pasu-pasu tu hidup nubus nabion babak mesin opertes roda di mana kabel macan horas amang borote aku naraku ala butu ala kebetulan saudara doh kami dua tulang rorobok munate lima pandiangan dak sinaga ina nasida sarupa do pandiangan dak sinaga kata mahatan ilus baina naraku budi mate bisa pahamu hahan nabi sinaga teh ijolong paham jadi nasidor kebetulan perhutan Daud dan nasida kamu mandan mengatur rasanya yang baru tarik tu masahatan diulus lebih rasa nasida jala duk dipitan dan gedap tersuruh kamu masa nero asa ipasahat nasida ulus mula nadia tulu tujuluh kamu asa roda nasida mengalak pasu-pasu nah akai ini bisa tulus tadi perhitian kami dengan tugeleng nabi disod bamba godang na pertesi
Songoni mah di hamuna boru nami dan boru nami berkalubang gaul. Mulut songoni binak kambang boru. Perhatian di pasu-pasu. Gabi tulai ku ulus nahapal labui terpesat kami. Marar kamu saluh raja di boru nami nang boru nami. Dangalan ituis, dangalan ihudin nami. Alai, perhatian di dus nurhat dan Abu Dari. Tungi debet abu terpesat kami. Perhatian di pasu-pasu merebut kemuna saluhna. Pinopar di naboru namion. Asadon nami ma akabang boru. Naboru song kata nabatu namadok. Asa ditapu inggir-inggir binahit tiga pasu. Tuhan Yesus Kristus mengiring kemuna. Ale di beta jahubum ma sileho pasu-pasu. Matutu. Asa tibu yang di rumah. Tibu amma yang di sopo. Nunggu tibu umur nini dua munon. Alai tibu amma. Umur ni hamu akal. Nau poso. Asa beri tengah gabi temu dalos teduan. Hari ni hamu nasaluh ma namarangki namaribioto gabi. Ale di gedo hamu parsi pololo atu patupahon ulaun ni boto Foto songoni pihak pasu-pasu siap kabi. Baru pun kamu nasaluh na abang boru nami do na boru nami. Kapital horas ma pasaton nami tu hamun. Alaya kamu baru adalah solusi hamu. Aladong do boto nami. Akan boru nami. Doh mengitok kami. Parti kenon pasaton menjut nasida. Gabi. Parti kenon. Siu. Edo, pasama. Songone marang boru siap kami dohot nyon sena buru munon nate. Hatu kadang do bisi dohon narana kakang boru. Gabe ma tulang. Ya hamu tulang nami. Ang peraja nami asa mangaradi hamu asa rohami ma noppa hamu. Kami macam horas muru mulu hamirang akhirnya sikot bihami dia kaingan nami narana magudang. Ya. Amang lo nami asa borhat hami manoppa hula nami. Beda mangumagodang na hompartusi. Jangan. Om macam bar di hamu dalam nami tulang norong
Sinaga. Om Macan Baruna Bor Sinaga. Oke. Horas. Jadi semua ini mah tulang teh. Doi mah si manang bakang buru norhan abe bakang buru. Asata studio ini nama. Iya, Allah tulang. Oh, iya dong bersuara da peho. Iya. Jadi mau latih pada tulang nami. Ada dong singkot di tulang bulus tu. Pergi 5 tahun. Tulang na basa. 70 au. Masuk batuho. 10 jari-jari baca pusar semua jujur. Atik. Inna roham tulakku nakalaw ni. Nama laksalak kesada lakalak kedua. Manang nalupa. Sitok kama. Raja ula nalupa ham itu amu. Alaina adong napeta hebat tiket ditulaki inna roham kurtuang na basa. Alani. Neng pernah ma ulaw ni tulang. Imana kita kas dibigi ho di nama jalo piso kami. Sian pergi tengota siap berem. Napinuk kami beremi. Tong kepajapar ho raja nami. Dohot tamu raja ni hula nami marga Sinaga. So lima dohor ka peribag sa luhuna ke. Amu. Oh, ido. Permusi nabi. Ala kasih kau ulun nabi. Tempo jumon nabi marhitihun. Hasahata do studio. Tong sok kata nama wedok. Ditahu multio di batu penahalan. Baim studio. Las penuh mah. Dohon hasahata. Ya. Tahu sih saya acara tak. Masuk si baju di boru. Aminor parumay, raw kanong berita na tuwang pati. Kalang naulihan ang nadengkat ng buena sidero, lapat na motor ulot ta ibadi. Pertuaon ni inang bawa di ba na mostang paru-paru-pon. Jadi so kami penaison, nag-isong mananong parumay nami. Maulihat ba dito hatta? Dilihat do bidihita pertikan na lehet. Budo beta paru-paru. Inang bawa di ba na sorbatuan na mostang ikan anon. Sian lumun niroha tutu. Sian parmateon ni inang baon. Tutu sehali duro. Alailas marohatta. Alaba tinggal sangat dodo. Na dua ton. Titir marana titir marboru. Marpapuyana sa iburu. Ima siya mauna teonotta. Jala ima siya la sonota itu hatta. Dipasu inang baon sigat jangubu. Atong tujuan dari orotong. Nang dihamuna kaparaman nabi sa luhut. Perjulu panggilan nabi nang namanya kasama raja nami. Alay hatas kami. Reme bulung dicior reme metando di bane. Dia kari namangiu dihamuna kaparaman nabi. Denggam marhata tigor. Alay dumengkam mahamu mengalui dame. Emat itu. Dame menabut diau pasu gudang ima rohana sunang. Idora pinar sintani. Angkas itu natorok na mangadopi ulot tahun. Di pudian ninyon inang baon. Sada habu dulu, sada habu turuan. Atong kata solu pasinohan nami. Galga betu di rumah, galga betu di sopo. Wagabi ninyon inang baon nang postam paru pon. Pangidoan tangiang sa kami raja di perboruk. Unggabiam hamu tulang. Emat itu. Jadi adong esun pami ak tulang. Para mandiban lain. Hula niba. Otik society yaon. Patuhan nama masuanon. Tugada na melopak muna. Yak kanarikot di pertuaw ninyon inang baon. Otik si periton di gudang si butong. Si masih pa. Kolang tangaraw na. Sono penobo pasatami. Bangurin nami di pertuaw ni inang baon. Asimar man itu hatta. Ditabay man hitak kapasu-pasu. Emat itu. Tahu pinasa pajupang. Tulang nami
baga seperti kianon rohami si matuan muna sidaban di baga seperti kianon idong boto kami dinong marujung si matuan kami anggiak matutu di bagasan Kia sadario dulaon parsaro matuan di nangon lam sadar rohamuna kaulula nami saluh na tujulan narion jala di bagasan tikyon raja nami raja di gaula molot songono pidi haroron nami nuaing sian maraga sidaban urun nami bebani nami pe saluh na torp sopiga kami dison nakatulang dang nagabi mengurangi sangat diulat tadi bagas sadarion udu nima raja nami di bagas seperti kianon adong dobo kami si bainon nami dalam nami mengurupi diulat sadarion tungotik sosadia non raja nami naboy tarpati pahami tanya kamu mahami kepargelengan muna raja nami tujulan narion asal martabak sa pasari pasamo tadi hamir kepargelengan muna boy musi tujulan nyari boy lam gudang na law si pasaron nami maradupok kamu raja ni ulan nami mor tusong oni pe amang si matuan nami ang raja nami tulang nami di baga seperti kenon di hati nami na peteki anggiak matutu tuhat tartong na masuk saluhut dipudian ni inang si matuan nami yon lam ditabay matutu sa roha di hamu saluh na kaulula nami asabuy adong mga jari hami kapargelengan muna monotong songoni penabuy tarpatak nami di baga satikyon las marohani rajai buha ima alarodo haruba para si doli Mamang desi sopan tabi. Satu pasat sami song ganti di sampai setap. Asing baru itu hatta. Lelek kita mengurusan pegawai sahu Matutu. Gabi macalah horas. Jadi memahami mana nabi hamu saluhut awang guru nami dok guru nami. Oh. Teroma hai macalah kamu. Molo hatak yang mang guru ikon honok. Santa bijo. Aibono rosi matu ni boru lahita parada do hita di utau nasi lebih parada do baik kamu baru pun pirsada sudah sida baru sudah sada pasatam imatan dan ni holong ni rohamuna mar kontak si matu ni boru iya oke mulai atema di panuturion ni na dua alai tohodoi asuga. Jadi andor saat tu si tiu amang boru do nang boru ate ala nang marpor di kampus di Solo.
Iya perguipir na hujalo hamis yan akka hula-hula muna saduhunna. Om mahu pasakat kami perguipir na hujalo kami Tuhamu amang guru nami silaban dohok panjaitan. Jala ulos na gudang natoropi na hujalo hamis yan akka hula-hula tasaduhunna. On maulos nata na hujalo hamis yan akka hula-hula saduhunna. Dihamu amang guru nami silaban dohok panjaitan. Lasro hamuna molotok samarompe. Nabu terpasah kami, babuan narohamu tutongan ibu tau. Kami raja nami. Sadanus marahita ti silaban. Iya, pasahan. Jadi mau lihat apa raja nami? Tungingok no raja ini kepada datoni. Pacalo raja ini perbuipir sanak kahula-hula di raja ini. Saat itu kami kaburu-buru pasal tabak ke raja nami. Tok dohon nai mah tarani perbuipir rapi rasa menonot raja nami. Asapir bapak kibau perselongan. Bir baton dinami raja di perborobu tujulan dalion tujuh nak dapur roh pakopoan emma tutu poy dohot urus nagajak si torong rabu gajak barita gawe torong parpinok parbangka kita tujulan dalion ala dia ke raja nabi ulus sakoton sakko padauli sakko babak gabian ima hata hamaraton nami raja di perborobu wala de mah di hamu ambon nami jain naroha studio na makan gawe salah harus parmusi nami masih kok pihami makan cara di perbondingon inion inak bau namion toh pak mamang di tahu gol tio mah di batu permata pak mamang situ tio los baru batu asat setu hula-hula namarhamaranggi iya jadi hujauh majolo sude akka hula-hula ala huber naking torong sopiga do akka hula-hula naro mangatur ilapangan mahita ati nawodon nok kita hamu hula-hula nami sali masuk na parjolo hula-hula namarhamaranggi dubbabatu nenggolan manulang hula-hula persian si toham tarigan panggabean siregar sepiring si barani banjar nahor hula-hula si mancukon si tumorang si manguncong inama hula-hula si mancutang inama orong di hula-hula asa martub roma hita huson asa tapantau situasi torong na atin nabudo sahali masuk sada acara butima Nunganisok kami sa luhut na hula-hula karsiya doop tulang na ginora ni Marga Lumbangkaw. Ada adong doho ni natahamin sa boraspir doho manang eme na marlundu. Na maminta kami siya naman talibata asakyan lundu ni kamuna parhurasang personian doho hatarapan ni Jolma. Nagpasangat ka mahami amang perterias na malo bayan magandang na ako partisi. Tiga muna na nani tapasahan na Jolma. Akan membuat huti-huti lima berangkat Barjolo siap Siregar Siregar Jolo Senyum lanjut Daudi
seorang mana tua. Jadi soalnya mah amang baru bere makata mahita. Gawe tulang, gawe. Dina roha misaluna orang ni hula muna. Di bawah kami do emena marludu. Namar tangiang do kami tu amata de bata. Asa dudu di hamuna parhorasa parseulia di budi nan tamu. Imma tutulang. Hudo ibu saya beraspir. Di tangiang nami tu amata de bata asa sakan sama nodok nama tua. Bir main apaki bahul pacalongan. Bir mata di muna saluhna luju mana pamoan. Imma tutu. Udu tusima di ngamuna bere nami asa pasiringketa dolo kami saluhna aka hula muda. Allah tulang. Jadi di roh aku di kita bagian hula. Mula siat pangidoan jumolo mula kita madok kata pasu-pasu mana kata poda. Dukon dia non ibas tapasangat si pasangat otak imak kaulo serba. Baru nung sidung ya non tapasangat matu pemorota. Boha tabarot rata. Jadi bolos sian kami, sian bulu-bulu si berjungkut rahi tapi sadatahi beda ke. Kita selalu orang ni hula-hula na jom dia pala tikion. Sama ni ma. Oke, sama ni ma. Dia muna itu dua. Gabe badan oras kisaran irohanta. Jadi sama ni ma dia muna asubutong marga lubang kau. Allah tulang. Maka tayo may kebere ang baru. Allah tulang. Na berjolon karot nami husnus tumarikan yang golan si patrionak kutu hamuna. Lumabi tu borukku nai harna. Asai tangi ngoto sorokko. Allah tulang. Idia hoina muda. Oh, masuk itu kasihan terhudul dari lembung di dalam aku buat tersiku. Nalah apa imangon akaparakku na roset kilometer ono. Alai sampai sadari onda madok widarono sak kilometer ono. Torok do kami nenggolenian. Jalabui do nenggolonon malu di kecamatan Tiga Lingkon rohonokku tuson. Alai bohang abain da baru hajian sama di maro pertikian. Idok per kilometer ono ada minaulan minasida. Jadi saya halangan ni halangan nadik kampai halangan nauli. Malu tumpe sama non di karoronami nuai biso. Kalau ni non mudo tahu do iboto las maroham sotum manarita lagi sotum manarita topi. Udu tusina si babato honokku tuhamuna saduhunna dumobi tuburukku ni hardi. Salilingon maltum na dia piyaka namasa diho bodo do honokku dakya tinggal kamera ang na 10. Jadi di bagasan ni baru kasihan maltung somonope anon manang dia na terbaik kami las moroni daging las manang roni todi di parmoding ni iboto nami doho kami marsitaonon doho mardok ni roha alai di balik ni dok ni roha adong lo silas di roha hubereng bison taringon di ngamuna akka bere nami namar hakamaranggi namar tinodohon dos rohamuna vida mamulahon ulonon imalas di roha nami tulang buka sa india matuburian niari sesaat masamanod di hamuna dos di roha asa anggiannya sahat samandok ni nabatua belintang ni nabagabe tumudal hospitaluan saat do hamuna gabe malototong marsipolonuan Emma tutu. Udut tu si honokku di hamuna saluhunna payi masuk di tabay kalong hula-hula bagon na marhal tomanya sahat tubuh di tika-tika ale totong do marumea saur matua mahamu saluhunna na marhal marangi dalam marsi palekedekan Emma tutu. Udut tu si aku taringat dulos mungkin anondo pasakaton nami las disima nodong sakot baru pasikopon nami. Jadi songon hata poda siap kami nenggolan. May masuk ditabayak kanong kula-hula. Molo di dok si tua-tua bagak ni hulaon lumobi di nasar batua di budian na doin na hinauli na tarina. Lapatan na di si molo-molur pangatisokku.
Molotontong sana rohamuna. Mangulahon ang kaulaw ni ima hinaulina. Pos rohanami tulang. Songonim ang ulohon muna. Ay tangkas do itaboto hatan ito dua. Dak kada dupang ama dorere. Ama do tulang. Anak do nang ibebere. Mono sige di hamuna. Sige nong di kami tulang perrohono. Jadi pos rohamko akalay bere. Tutong masongonot kompak muna. Laho mangulahon ulaw ni. Singot, muna berek kusuli ang kataringon tunyo ni batokor takas do berek kami nung atubing at ibig kamo mulai ibatokor marsahit di na mga lesi pangaron na tabo kamo pinita ni rohan ni batokor takas do ihuberek danadoho do dusi nong di batuhamo jadi masih pos korak berek kamu naik kot songonima dengan rohamuna tubuh dia ini si doa atik pesok dia na tolak gugumuna maradopon na tutu monon nung adi pasat tamu lasroh asang dia masa hasan dan batua di hamuna saluna dos rohamuna barintang mabagana tumundak ko sa taduan sauna mo saluna gabe totong mars paloloa emma tutu asabi na nga ni si kambing na binungkan ni perbatua tu sangar maporik tinumang man sa tua sinur na pinahan gabi na nila dibaliak kamu ng marmara horas manang dihuta emma tutu saat sonu sah tumuntiap na tigaras du si kopon na tataruhon mo ni batokon na terus monon sahat mo ni pas-pas tuan sahat tu panggabean salun na mahita horas emma tutu jadi sama di bahasa kita teh tapasa matu akadongan kita orang dulu dah kita mah semuanya dan sinuk kita mah kata tapi tak utangka asyik terberudut nggak terboto atau semuanya mau lihat mah jadi semuanya mah bereh Allah tulang ni anak kana tulang mon nama adon martono ditutup Allah tulang alai hobar tu tonggore jatta dulu pangidohamu mo kami dulu Allah tulang jadi di bagasi unang adong nasi ini akabere kon narang udah kepampu. Allah telah. Unang manyana manutuhon. Ala istiad di sudoro hamuna ma. Hamu mana patupahon. Ise na matano. Ima ulos na tulog. Tersong lima kata nami cendeng golan. Gabi ma tulang di panirol di tulang tu ami at kaparkili mo muna. Ami marot tulang masalah tubuh kamu ami. Iya. Sawanon. Nadinggan na dami humotor hami na mga kapasupasin na ramkan. Allah telah. Alehami pe masalas dorohan namin di pagdamuna. Anggo di pagdorohan namin di tikion asa bonas dia kanon ng tulang mo para sa ali. Allah telah. Hami maro. Gabi tulang lasaroha tulang. Ayho niya tulang siguro tuwa tuwa hami ba. Allah. Ama pertarias na malo. Nanay pasanganton ulos na marabu mahami tu pamoron namin. Namangido mahami nuay tiga muna pertarias na malo. Ala di dairi do nuay udah tahun. Baik damang mas tortoran nami arang-arang dairi. Jadi semua di mana butar batu pahami dia muna bere nami las marohan daging muna las marohan itu di paso-paso mata di bata. Semua di masyarakat kami kudi tiga muma. Kalau ada tiga be jana horas ma baru. Allah telah. Ison rodo kami sumropo marsi Tuhan dahulu pengulian. Jadi mulai senakan yang wanita kami dua lehet masih bagai dulu tono. Allah telah.
setuju nama dok silam lang uruk silam lang itu ba. Danak suarung na uruk sudi markas keroha. Imma ini ya mak. Di parona wison udah bersih markas itu ha. Siluhon nami Tuhanmu oparan ni day nang nami on sudena. Terluwi ma tu na nami siluduh. Molo hata upasay na porku aka laiku. Ngomasi kurkia bibigi hanak. Alay molo sen kami markas itu ha. Siluhon nami hata di Tuhan. Gimana surat di Matius. Oh namanya 37 video sobat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hata-hata matku. Saya cuma lo maru dulu hamu kerajaan diri mata. Dukuni tabang rumah akak ondeng. Di bawah ini dipertuan ni datu Tuhan tahun. Mulu sadar rohamu pas satu dirimu tutuan. Dia orang nado sudi. Na lobi sian pikiran muni. Di bawah ini dison. Rohami marga situham terus sudi hami agak si bitu amat nalahu pasahut ton ulos siswi kesepakatan tanah budaya mangkuru tudus pasahun nami Allah telah percuru di pasatami masolo pangidon nami tunapur nami dulu gawe dia matu hatta nama masu-masu ulau-ulau sungsuni maka peparan ni deinam na ulilago di bawah ini permusim nami nalahu pasahun ulos tutur rabu mami baik mak nahu partusi nama ulat. Jadi semuanya mamuru. Allah telah riwat hatan di bulos na di pesat kami, pos dorohan nami, semua hatan di situ dua nama dokon. Bakut nama hal tuan dia gata di rupiah. Poros mahami nama kasih Tuhan nama ngalian. Sungsuni mahamu nama caru marga lubaka. Emma itu. Pesat kami manusia Tuhan nami. Iya. Oke, semua memang berudah. Kami tulang, kami. Ison rodo kami hula-hula situ orang, semua hula si pejokot. Gimana naik si pasatun, naik pasatun, hula si torok rap. Sekian mak, mari tehun hula son. Torok mak pangkurasan, torok panggabian. Di bawah ini, yamu permusim nami, asal di pasat kami hula si torok rap. Bedam mak. Berarti mengurung mak masuk iya apa masuk di ibu Allah telah Allah di sono di mak udah ada mau tadi itu udah sono bah ini udah mau foto di sini masa atan non masa time tadi orang ngurung apa dia masa atan jadi semua nomai tulang gak biang iya hula si macukot si tumor ate ala memang hela mulai tugas molo dihami molo idu pahupun yung pungos sarupa do dihami sudi jadi inna rohakku sadama tupa hopuni opung boruon ala dangison perawakilan ma anggina neng pasaton ulo si toru rapu mahami sian udah si tumor udah si pacukot beda memang si tumor dapat tuh mau Aku jeda
Hula-hula parsian. Iya. Gelarnya berbeda gelarnya, tapi Oh. sadanya ada kita. Jadi ijeda ngerana kami, kapan mana anak bulu kami, lubang gaul bergana, terlebih ngerana kami mankela kami, ras anak kami si Putarigan. Dan aku mulai pagi-pagi nari, goi pergi kami dari pedah-pedah. Maka dina sadari amin laus ke orang tua si kelengi kita gelang udah terte orang tua anta kita dikena kita sadari kita. Jadi jeda maka ngasuh kita rumah sadari nakku pengendas kita man Tuhan. Tuhan si ban syukur di tengah-tengah jabunta skala-skala. Oleh kali terida berutarigannya raskala kami labluh. Sebab adilanda belum aku kami dan karena labluh ngajar. Tapi ya diberi aku kami belum ngajar bagi. Makanya kami belum kamu ukur cimbang du, ukur anak bere-beredu bagi peberudu dan turang kundu. Sada banari hindu. Aci jabue dame segedang-gedang geluhta. Edam ni kami, maka kami per toto kerina kali kudu daku. Mejuah-juah kamu kerina, sangat kamu cari. Jumpa kai sini surah kendu. Kepu kami pe sini lagi sini beru sehat-sehat kami juah-juah. Sekerina surah-surah kepu kami kerina. Jadi edam ni kami menaku kami lamu belum kenang kerana kata kuenda kata tambahan berjuah-juah kita kerina bagaimana de edaku sekam ke rumah bapa di surga Tuhan kari sikap keningandu menurut kini tekendu iba bodoh dieda. Jadi edam mening kami ngerana kata kami sisi eda bujur ras berjuah-juah di mata si baju-baju kita kerina. Bujur. Bujur. Wah. Pertama-tama lebih bujur sebentar Tuhan sebab bunda-bunda mata orang DPR kita ibas kadang menjuah-juah kita kerina lalu genta kita kerina anu berbuah hati Tuhan. Jadi bagaimana kempu kamu berpiring pamah segini kataku si tak membantu sada badari lukang arsenine ada turang sada hari bulan pagi kita kelanai rumah di bindu mertuan laka sada hari makanya meriahlah ukurondu eda kami goreh kerine kali bundu mereka ulos si terbrabu ni nakin bagi terbrabu wiseda bagi pencari menjadi nari pujuari sehat-sehat menjuah-juah kami terpengaki naras panipandu tarigan pe eda pe adil kapa gidah-gidahin kami tengah kami rekakam kampe bagikan aku pela bobloh kedak ngerana kataku eda kata tambahan bujur nas menjuah-juah Tarigan sadama tu anak nami doh paruman nami guru tarigan. Maju kujulo. Nami kalau noro yang mereka tariga pasahatan ulas na barapu baik kamu malaguna na siya tanakaray.
hula bersiap panggabean. Jadi boleh ada mah di kondok tu na dihami ulah-ulah muna maruga panggabean. Ima tutubi di namar siala na mutibolo na puru na mion yala tuhata. Jadi kami besok ulah-ulah turut berduka cita dohami. Sayang dia madi jalo Tuhani tinganan na penara dini. Jadi si honokku nami tu le nami itu Ciko. Dos mania roham na tujulan neron. Namara anggi, namari boto no namar lai. Kami penampola gudang mendohata. Panginoon kami tujulan neron siang dia lam. Buin yan hamutok mengihutton para dadon yang kali kita. Ima si pegedon kami hula-hula muna. Oleh hati. Jadi ala semua di depan kati untuk lulu si pasangaton. Maulala saya tu lain nami mak. Iya, masuk Bapak Ciko. Ala nama pesan ulus nama hawi. Baik kamu mah godang nahum bartusi. Masuk mamu saya itu hula-hula nami sempiring. Kon, atau mereka si piring don. Jadi, ulo siya mereka si piring, kaamang toluma. Sada batu guru nani, ima o si hardi. Na duay kaamang, amu ma batu duhon. Maulate. Ya. Baik ada mama godang nahum bartusi. Masuk mahitamu saya itu acara hula-hula si macukon, situ orang nakik umma, si baju tak manuai. Gokodo si peman juju si alusan, dihamuna asbutan marga pangkau. Nungaro tutu kami, jong bison ima hula-hula si marjukot si baju tak. Molo panatapan nami sasitong na ulaton unga ulaw na bululu. Ay jarang-jarang do dihita batak toba tarlumobi ulaw na songonon sampai adong hula-hula si marjukot. Omba basa-basa di debata na dilihat tuhamuna. Saya giat mandi pudian ni na taon rapa mo manipuktu turuan raknakot tu dulu. Ala diaha skude boy do terpadu ba molo sadaro hamu. Ido sada pota da ido na tua pinatik menhujur tutungan di tapian saya tu dia hamu mangalakka saya tu sima hamu da pota depan. Emma tutu
Molotumpe tipis sapali pasatabi ulus tu hamuna. Tarnumubima di hamuna pahuppunami. Pahuppunama parpudi nama bolo di halam toba. Las marohamuna ulina partondiomuna. Molotumpe sawanian non naboy tarpat pahami di batama matatong nama masuk-masuk hamuna. Diris dan terbawa dibantu salian oras mahamu nama jalan tuibas nama kami hula-hula si bercukup si majunta nama kami jadi sama nama perdalan di ulos dia bala tekio iba santai masada nontu ima elanami do borunami jadi borunami so kubir hewan apa natar bekam masuk berputar satu sok musim para musim nami bagaimana beda mama musik nomor tujuh. Perpudi bay, jono makatai mas. Fatur pe, ayo udah tor kasa-kasa aku. Iya itu baru tadi kan. Ay kamu pernah kita deh kamu baru pariba baru. Jadi otik susah dia pe nak pasatnya saya mata mangkui pasu-pasuna kui pergono kamu kata perlu nah naik untuk biar nak perlu kegiatan itu tu bapak tadi perlu kita tu malani semua dirok kita tu amaron
si kopa gulang-gulang parokna tuk sedia be latar foto kami setuat teman aku ki pasu-pasu na Hebat itu. Jadi sembiring dong si bajutak, narum berate. Sore mak, pas hatamu mak, asa hubinta undang na. Oh permusik nami, kamu dok kuwer permusik. Baik kamu maju musik dari beri-beri mah baik. Orang kabur. Iya. Newton Bortariga, Newton kamu tuh son, halo. Tuh. Walau berek dot lang, akka berjumunan at tulang dot hamu tulang. Di holong ni rohamuna namar kelekok kami margaluk bangkalon. Sangap do hamu berek kami. Alani neng porhat mahami. Lau manop pahamu saluhuna. Hula-hula nami namar hamarangi. Hula-hula nami hula-hula parsian. Hula-hula nami hula-hula semacukon. Asa mangarani mahamu tulang asa rohami manop-manoppa. Kami menjadi horas dan dorong semuanya di kami akabere pasadon nami dorong nami tajano masuk di nasi dati di terula-ula. Kami horas ala erong pangidokku. Allah telah. Bila lau termasuk di situ atau di hutan. Allah telah. Lumobi mani kamu. Dorong sota pinta kotak sopa lau rohami manoppa-noppa. Sidohonon nami tuhamu hula-hula nami saluhuna. Hula-hula namar-marangi, hula-hula persiat, hula-hula semacukon. Allah huberek do percong-cong muna tulang tung masai torok do hamu akka hula-hula nami. Molo pe annon tulang, dung sipul annok kami romanok-panok pahamu. Baru rope yang upasatami akka percaparat tuhamu akka hula-hula nami. Asa unang rutuk do masuk tulang marpilitan, wah tulang. Gabe horas. Gabe malati tulang. Amang nama lo nami. Ala naik borhat nama kami manoppa hula-hula nami. Bedamang ma kodang namu bartusi.
Nahun na multiyo, di ba ito panguhatan? Beda mo masitidyo na las padong mo ito kasangatan. Lanjut mamuse acara tu Hujohor Pamema tu Pamulan Huriadohon STM. Tuhamu hasu tembulan banggaon bawa kami pe si bukahuta nadong disebut karon madokon bahwa kita sap kilalan mahita begasan sadarion imani parlawan ini juga nak kolak kamu lubang kau na marabut miroha dohot dohami si bukahuta pe marhabut niroha imani parlawan ini juga tarlobi-lobi ma anggo dibakilak anggo lubang kau na disebut karon mengaku hian doi begasraku anggo sangat banyak kian membantu peradaban sampai peradatan anggo disebut karon terlebih-lebih ma di pinopar ini tutun saya tangguh kian hiun anggo lubang gaul ison margulawan malampe di peradatan hebita kurasa saat museum naking tusadarion tokma di ulawan mereka lubang gaul mata dokon adok museum naking bangga hiana sadar naking bagi sian hula-hula aduh naking gane si pesabut perasa naking guru misi bajar anggo kami guru ang pala kami doh potongan ibu bihabit terus naking hula-hula marangi iman naking nenggolan tok naking bisa sokoni anggo kami boyma si sobat balik hamu guru nami mudur mahamu bangga hiana mamer naking ani yala sejube saya banggau tu lubangau lagi mana ulang sadari. Jadi sebagai terakhir huruf ma mudah-mudahan ma hamu ditinggal huna tuon goye atau tarabul. Jadi anggota tuon mudah-mudahan ma ijazah mau di mana disiapunna. Songoni ma hata sana mau lihat ma. Mau lihat ya. Itu hatta melihat ma nak dihamunda saluhuna. Terlumumi ma yanakon buru nang pahobbuni day nangon ala takas do di bakilahon jara takas do dapadihun mulai siat perdua ni dadu doton saat di bagasan partikenon tetong di bagasan sadau kamu tetong di bagasan asdiroham nalaho patupahon akka ulaun nahubar tu perdua ni dadu doton sidahunan nabi tu hamuna saluhun nabi nopar ni day nangon Walaupun di dia pe hamu berhuria, di dia pe hamu tinggal saluhut tapi nopar itu namun singon sidohon nabi ihut kamu mate ditinggi hajok kasan ini tuan sikap do tu gereja jalan sikap do menutupi segala tanggung jawab tarik tu huria jepo sarhan nabi memenina toras munaon memenina toras ton ikut sahat di ulahon muna di dua muna mana di dia pe hamu berhuria motu semua ni pe siap kami ditarik mulai sian perdua ni dadoton saat di bagasan pertikinan pelayanan kami sian huriat dah HGBP sebut jebar kamu walau tak ada kamu datang berkenang dan lebih kurang ya kebebanan kami dan lah batu pohon di acara di perdua ni dadoton Tuhan kamu nama enggak pun kita selalu nanti lebih kamu posrohan kami dong tambah berhak dan dadoton tetap di bagasan kami nasihat Tuhan kamu motor semua ni pe kata nama siap kami bangunan huria di HKBP sebut jebar kamu Tuhan dewa tama nama masuk Gapi macam horas macam gapi di sini. Mau lihat ya. Kami taruh nama majalah kasih untuk barang bakal di balik kion. Baik kamu mau musik nau bartesi.
Ya on na sidong. Jadi sesuai dengan pakatayat na budaya teh. Ala na on mabutari, na budaya dipihita kamaracar keluarga secara puas dengan sepuas-puasna marepas marcoket. Jadi inna roh kudus rohatta. Mabuhi tapasahat tu bagulan iburia. Asal tutup acara mulia kemarin lintas yang nomor 224 ayat saya dari ayat 2 ma ikon mate ikon mago sibuki nama ngolu ikon mate asatung dengan musik daging ondo gabi make jala ikon do malake asa sugut pakin itu hasorangan naik rohani de bataki lehono kudo hosaku dan pemarsa audisi Naponau hangon waku Alahama matemido tarapulo haki marhite-hite goarni debata amu dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi porbadia amin auto hareheo dohot hangoluan ninna Tuhan Yesus na manguluduganok na persea diau atik pemate ibana kadang mate be ibana rodi saliling nililina martani yang mahita. Ali Tuhan di batang amanami na di banua gicem nung na dilihoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala di dosa nami jala di panguluhodo ibana asa dapotan hati koran dohot hanguluak kami asimaroham Tuhan saya ajari jala apuli mahali
asa unang mandilihan alanang bijoho dongan namun padugo maha porsyam jala pabenet maruhan nami makirim di hanguluan sugut asa unang mga dumihami songon naso tumadaho songon naso marpakirimoni sekay ti maruhan nami tuho ay hodo si pangapun jala hodo haposan namin namarsikat tuhodo hami sa hakro ihasusudan ni pohal namin. Amin. Tuhan mo na keluarga besar Opu Fernando di Bagasan Tikyon Ra dohonok ko nga Tuhan mo tungtarporte na 22 tahun di jauh di Batam di si pinter tok pudora rohamu dohon pikiranmu luja pamatang luja pikiranmu na merpikir di tonga-tonga ni ngulu tungtarporte na 22 rak dohon di Batam. Jalan nunggu hampir 5 hari radi beret kamu na tua-tua namun postang dia dobat dapat di Bagasan. Jalan di Bagasan sada di roha di Bagasan sada holok kamu. Patulucun ada napinukkan yo putta si julu-julu tu uli dengan mardalan mulai nasugudan sahat roh di Bagasan parti. Jala sa terkenari na maberengong muna na tua-tua munaon ay patarot tamaybana tuinganan para sa terkinan. Alanilo dyan muna na 5 arayon di pagkulingi di batahan muna marhiti-hiti hata ni di batang imanata surat di Rom 10 ayat 7 sa hakaro di ayat 8 songonong manidok disi ay ganop hita dan mengulu didirita jalalaos ganop hita dan mate didirita ay ia mengulu hita mengulu di Tuhan itu jala mate hita mate di Tuhan itu asa mengulu manang mate pehita tondo di Tuhan kita ay ido upan na mati Kristus jalan mulak mengulu asa iba na Tuhan ni akka na mati nang akka na mengulu luluan na saurong matuwa na mga lehon ko sa hagulun do kay ita ni Bagasan Tikyon tasaw ba may ba na iti-iti ngulu para siya na nilipon na kita di Bagasan Tikyon. Amin. Martanya. Marinitas yang nomor 235 sadan. Loasau asalau tu Yesusku tu nadau. Mada potong de bataku asa di lambung na au asa di lambung na au diramoti Tuhan di batamahu lahu luar dohot lahu bomot
olat nion rodi saliling nililingna. Amin. Mari dihita. Mari ditas yang nomor 100 yang 5 ayat sadaro deh. Sambil tutup mata. Holong dorongan di debataku, holong rohana totong diau. Haluauku marhite Yesus anak-anak. Jangan dari situ. Aos dulu klien. Aos klien Gaby. Nang pinggir udah le. Longsor no. Kabar. Turun bala. Di bawah sanon. Ini langsung masuk. Lalu. Di bawah sanon. Awas sudah media aku udah. Salah mana tak obatnya salah kamu terkeju. So marung mana so? So sa bun lagi so. Ya bantu jang tak piti dah mengangkat mangkes. Unang pa tarik ko jang piti nang arong nagdali so. Oh baik. Sambil angkat. Betul dong. Kan tolak salah ko. Terdua dong. Halo. Ate, tolak bamu. Maksudnya di tempat. Kamu salah kita tolak. Sambil batu kamu jenis itu memang. Topang tali. Tahan tali. Unang miring. Oke. Area sanon. Iya. Lurus. Aturun mak. Lagi lurus. Sampai sanon. Unang miring. Len tali ni. Patar tujul. Tarik mandalu. Asma. Unang miring. Ya. Berdua. Oke. Itu palu tali ya sa budia. Kamu mah. Stel. Tarik. Angkat Ustaz. Oke. Oke. Lagi. Sikit lagi. Tusapin. Ya, oke. Nah, goyang lo. Kamu tinai beratusan. Kono mau tinai beratusan. Tinai otik. Angkat sini, Bang. Ya, otik. Susut. Ya, oke. Nah. Sian nomor 330 ayat sada. Sonang mamodom hona martuai. Sonang mamodom hona martuai. Namaradian sian ulaoni. Namaradian sian ulaoni. Nani ulamu di hajol maun jalamangi hudhotu surugo. Nani ulamu di hajol maun jalamangi hudhotu surugo. Ali termulia boru bajar siatano do permulaan ni dagingmu mulak mai gabetano alai Tuhan debata nama nopaho dohot Tuhan Yesus Kristus na paluahoko siat dosa dohot di perbadia nama juho Tuhan nguluan na sora suda ima mengaramoti orbu ni bakem pai maro ari parpudi. Amin mertua do akana mate marhite-hite Tuhani olat nion olo ninna to dii asa maradian nasida sian akka ulaunna aina mangihutu nasida do
Akka nani ulana sida martangi yang mahita. Kupasatami matu keluarga madabutano di bagasan haporsiaw. Pelan-pelan. Jangan buru-buru ya, anak-anak pelan-pelan ya. Ciko udah? Enggak. Ada yang udah pe? Enggak. Kau siren udah. Hehedo musi pamatakon sian tanomanon. Musi pamatakon sian tanomanon. Suang mangolu bahenan itu Tuhanku, haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenan itu Tuhanku, haleluya, haleluya. Pasada rohata mertangiang rahmat dok mahita di tangiang ali amanan. Ali amanami dan berbincang, saya berbagi yang menguatmu, saya mengarahkanmu, saya sangat mengenal di benua tungau tuna di benua kita. Saya hormat kami sadari orang tua siap hari, saya sama dosa kami sopan sanami, di dosa semua nomor dosa Tuhan. Ulah kami untuk kami tunat, berdua mengambil siapa ngaku, ayo orang pernah jauh, doa takubur, roh dia salah pusa deling-deling. Amin. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amin. Saya masih paidah donapur saya hidup seterusnya. Saya masih paidah donapur saya dosa bilangkan Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani. Kita mau